Première chose. Deuxième chose, je crois que c'est le docteur Muyembe qui me disait hier, c'est que le ministre a dit, c'est que le Rwanda ne peut pas, en aucun cas, fermer la frontière. C'est un nouveau signe d'ailleurs, qui montre qu'en réalité, les Rwandais doivent quitter rapidement d'ailleurs notre sol, parce que aujourd'hui, il est évident que s'il faut faire le traçage ou les suivis des cas là-bas dans les Nord Kivu, à Goma, vous avez l'agresseur, l'occupant qui ferme sa frontière. Pensez-vous que c'est lui qui ferme sa frontière peut se mobiliser particulièrement pour venir donner l'appui qu'il faut au système de santé en ces temps d'épidémie? Je crois qu'avec les partenaires avec lesquels nous travaillons, cette fermeture de frontières est un geste de mauvaise foi qui prouve à suffisance que la vie des Congolais ne vaut pas. Et donc nous pensons que s'il faut qu'on donne une riposte efficace au regard de cette épidémie pour les cas qui à Goma, il faut que le Rwandais quitte notre territoire et leur supplétif d'ailleurs, comme ça nous serons plus à l'aise, plus à même. Le ministre de la Santé, pourquoi pas lui-même, et les docteurs Muyembe pourront aller sur place pour s'assurer de la qualité de la riposte que nous donnons, parce qu'il faut rappeler ici que pour le président de la République, toutes les populations qui sont affectées par ces virus doivent bénéficier de l'encadrement qu'il faut en termes de soutien du gouvernement. Et même pour ceux qui sont dans les territoires sous occupation, nous y travaillons. Ni mu gihe icyorezo cya Ebola cyongeye kugaruka mu karere giturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni icyorezo cyongeye guhangayikisha isi yose by'umwihariko ibihugu byo mu karere no ku mugabane wa Afrika. Ariko kandi nubwo icyo cyorezo gihangayikishije isi yose, birumvikana leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo yishimiye ko cyamaze kugera mu mujyi wa Goma, maze babihuza n'igihugu cy'u Rwanda udasize n'intambara ikomeje bahanganyemo n'umutwe wa M23 nkuko utangiye ukurikira Patrick Muyaya abyigamba. Rebo hasi handitse subscribe, iyi nkuru yacu igiye kuva imuzi n'imuzingo ibijyanye nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kwishimira icyo cyorezo cya Ebola. Ariko kandi ndaza no kukugeza andi makuru menshi ajyana n'amatangazo yashyizwe hanze n'abayobozi batandukanye ba M23 barimo na Colonel Nanga ubwe. Ni mu gihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no burasirazuba bumaze imyaka myinshi mu ntambara, ubwicanyi, ubuhunzi n'ihangana rikomeye hagati ya leta ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo n'ihuriro rya M23, ubu haje ikindi kibazo gikomeye cyane gishobora no kongera guhubanganya akarere kose. Ndavuga icyorezo cya Ebola. Kuva hamenyekana ko umuntu wanduye Ebola ko yagaragaye mu mujyi wa Goma, ibintu byahise bihindura isura. Goma si umujyi usanzwe, ni umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, umujyi uhana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda, kandi kuri ubu ngubu uragenzurwa n'ihuriro rya M23. Ni umujyi unyuramo abantu ibihumbi n'ibihumbi buri munsi hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Ni umujyi kandi ufite amateka maremare y'intambara, ubuhunzi n'ibibazo by'umutekano. Ariko ubu ngubu ikibazo si cy'ubuzima noneho gusa turi kugarukaho cyangwa se intambara, ahubwo noneho ni ikibazo gikomeye cyane kijyana n'iki cyorezo hagati mu ntambara ya politiki n'igisirikare. Nibwo iki cyorezo cyagaragaye. Ni mu gihe amahanga yatangiye kugira impungenge ko Ebola ishobora gukwirakwira mu karere. Amagambo yavuzwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahise ateza impaka zikomeye. Watangiye ubikurikira umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya arahuza iki kibazo cya Ebola n'intambara iri hagati ya M23 n'ingabo za Kongo, kandi akagaragaza ko ari byo kwishimirwa ngo kuko bishobora gutuma noneho abarwanyi ba M23 basubira mu gihugu cy'u Rwanda bateye baturukamo nkuko we abivuga. Ni ku rundi ruhande AFC M23 nayo yahise isohora amatangazo menshi bashinja leta ya Kinshasa gukoresha Ebola nk'intwaro ya politiki n'intambara. Ibi byose birimo kuba mu gihe Amerika yamaze gushyira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Sudani y'Epfo na Uganda ku rwego rwa 4 rw'impuruza y'ingendo, cyangwa se barabuza abaturage babo gutemberera muri ibyo bihugu, cyangwa se do not travel. Bivuze ko nyine abanyamerika basabwa kutajya muri ibyo bihugu kubera nyine iki kibazo cya Ebola, cyangwa se izo leta zunze ubumwe za Amerika nyine zashyize ibi bihugu mu kato, ndetse n'u Rwanda rwashyizwe ku rwego rwa 3
cyangwa se reconsider travel, bivuze ko abantu basabwa kubanza gutekereza neza mbere yo kuba batekereza kuza mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se bakerekeza ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ni ikibazo cy'ubuzima gikomeje guhinduka ikibazo cya geopolitiki n'umutekano, kandi uko ibintu birimo kugenda, Ebola ishobora kuba igiye kuba kimwe mu bibazo bikomeye cyane by'akarere muri uyu mwaka wa 2026. Ni mu gihe kandi iyo Ebola ikomeje guteza impungenge, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zizakomeza mu buryo bwose bushoboka kwemerera ikipe y'igihugu ya Kongo Kinshasa kuba yakwerekeza mu gikombe cy'isi kizaba ejo bundi, ni muri uku kwezi kwa gatandatu, nubwo icyorezo cya Ebola gikomeje kuvuza ubuhuha mu gihugu. Aya makuru yatangajwe n'umwe mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibintu byahise bikurura impaka nyinshi ku isi. Hari abibonamo nk'ikimenyetso cy'uko Amerika ishaka gukomeza gushyigikira ibikorwa mpuzamahanga by'imikino n'ubuzima busanzwe, ariko kandi nubwo bavuze ko bazemerera iyi kipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukandagira ku butaka bwabo, bavuze ko bazabanza kuvura cyangwa se wenda gupima no gukurikirana abakinnyi bashobora kuzagaragarwaho n'icyo cyorezo, cyangwa se bakabapima kugira ngo bamenye neza ibijyanye n'ubuzima bwabo cyangwa se status y'ubuzima bwabo ahanini bijyana n'iki kibazo cya Ebola. Hari n'abakomeza kugenda bibaza niba koko ibyago bya Ebola birimo gufatwa nk'ikibazo gikomeye cyane ku kigero kingana gutya. Ni ku rundi ruhande, Amerika yanatangaje kandi inkunga yihutirwa yo gushaka kurwanya Ebola muri Kongo no mu gihugu cya Uganda. Iyo nkunga izafasha kubaka ndetse no gushyigikira ibigo bigera kuri 50 byakira abarwayi ba Ebola, ibikorwa byo gusuzuma abantu ndetse no gushyira abarwayi mu kato udasize no gukurikirana abantu bahuye n'ubwandu. Amerika yavuze ko amafaranga menshi ngazanyuzwa muri CERF, ni ikigega cya Loni gishinzwe ubutabazi bwihuse. CDC ni ikigo cy'abanyamerika nacyo gishinzwe gukurikirana indwara z'ibyorezo, nicyo kiyoboye ibikorwa bya Amerika muri uru rugamba. Ariko hagati aho ngaho, ubushakashatsi bwa Imperial College London bwo bwatangaje ko umubare wa nyawo w'abanduye Ebola muri Kongo kuri ubu ngubu ngo bararenga 1000. Ni mu gihe mu mujyi wa Goma naho ubwandu bukomeje kugenda buzamuka. Ni imibare yateye ubwoba bwinshi, kuko kugeza ubu ngubu haracyari urujijo ku bijyanye n'uburyo bwa nyabwo bw'iki cyorezo uko gihagaze. Kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imibare ikomeje kugenda itangazwa na leta nayo ntabwo ari yo kwizerwa, kubera ko baravuga imibare iri hasi cyane ugereranyije n'itangazwa n'ibigo bitandukanye nabyo bikora ubushakashatsi byigenga. Ni mu magambo yakurikiwe cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse agakurura imbamutima za benshi, bamwe bagakomeza no kugenda bajya impaka ahanini bijyanye n'uko byavuzwe nyine n'ubutegetsi bwa Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'iki gihugu Patrick Muyaya yavuze ko guhangana neza na Ebola muri Goma ngo birasaba ko abanyarwanda n'abambari babo ba M23 ngo babanza kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Patrick Muyaya yagize ati, niba dushaka gushyiraho uburyo bunoze bwo guhangana na Ebola muri Goma, abanyarwanda bagomba kuva ku butaka bwacu hamwe n'ababafasha. Ibi benshi bagiye babihuza no kuba noneho iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashimishijwe cyane no kuba iki cyorezo cyageze mu baturage ba Goma, aho kandi bashaka kugikoresha nk'iturufu, bavuga ko bashaka kukirwanya, ariko nanone kukirwanya cyangwa se kugikumira bakaba bavuga ko bisaba ko ingabo za M23 zigomba kubanza kuva kuri ubwo butaka. Patrick Muyaya yavuze kandi ko u Rwanda ngo rudashobora gufunga umupaka uko rwiboneye. Aya magambo yavuze mu gihe u Rwanda ruherutse gufunga umupaka ahanini bijyanye n'uko barimo guhangana n'iki cyorezo cya Ebola cyongeye kugaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya magambo ya Patrick Muyaya yayakoresheje arenzaho ko byose ngo byakozwe ngo ku mpamvu z'uko babyumvikanyeho n'abarwanyi ba M23 ngo mu rwego rwo kugaragaza ko bashaka kurwanya icyo cyorezo, kandi ngo mu by'ukuri M23 idafite ubushobozi bwo kukirwanya no kugihagarika. Aya magambo yahise ateza impaka zikomeye. Hari ababonye nko gushyira ikibazo cy'ubuzima mu ntambara ya politiki, abandi bakavuga ko leta ya Kinshasa irimo kugerageza gushyira igitutu ku Rwanda no kuri M23 bakoresheje iki kibazo cya Ebola. Abasesenguzi bakavuga ko ibi bishobora kongera gukaza umwuka mubi hagati ya Kigali na Kinshasa, kuko aho kuba ikibazo cy'ubuzima gihuriza hamwe abantu bose, Ebola ahubwo irimo kugenda ihinduka igikoresho cya politiki.
Ibyo rero byose birimo biravugwa n'uruhande rwa Kinshasa, ni mu gihe kandi Corneille Nangaa n'umuhuzabikorwa mukuru wa FCM 23 nawe yasohoye itangazo rikomeye. Ni itangazo rigaragaramo ingingo 9 zose. Izo ngingo ngiye kuba nanjye nzigarukaho imwe ku yindi. Ingingo ya mbere, bwana Corneille Nangaa yagize ati: leta ya Kinshasa irimo gusesagura miliyoni z'amadolari itera inkunga amakipe y'umupira w'amaguru mu Burayi, aho gushyira amafaranga mu buzima bw'abaturage ndetse no gukemura ibibazo byihutirwa. Naho ku ngingo ya kabiri yavuze ko abaturage batunguwe no kumva Professeur Jean-Jacques Muyembe wa INRB avuga ko ikigo ayoboye kidahabwa inkunga na leta ya Kongo. Nangaa yavuze ko ibyo bigaragaza uko inzego z'ubuzima zatereranywe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yongeyeho ko muri Ituri ngo abantu barimo kwicwa na Ebola, leta ya Kongo yarabatereranye kandi nta bufasha buhagije irimo guha abo baturage bo muri Ituri. Nangaa yavuze amagambo kandi akomeye kuri Patrick Muyaya, ndavuga ubwo yasubizaga ku byavuzwe nawe, avuga ko kutitegura, kudafata ikibazo cya Ebola nk'ikintu gikomeye ndetse no kudashyira imbere ubuzima bw'abaturage bikozwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibi ni bigaragaza neza ko ubu butegetsi bwatsinzwe kandi ko budakorera abaturage. Yavuze ko icyorezo kitagomba gukoreshwa mu nyungu za politiki. Ati Ebola ntabwo mu by'ukuri yari ikwiriye gukomeza gukoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu nyungu zabo, kandi Ebola ntabwo igira imipaka ya politiki cyangwa se iya gisirikare. Naho mu ngingo ya 5, bwana Corneille Nangaa yagize ati AFCM 23 irafata ubuzima bw'abanyekongo nk'ikintu cya mbere. Corneille Nangaa akemeza ko mu bice bagenzura bafite inshingano zo kurinda abaturage. Ati tugomba kubarinda mu mutekano kandi tukabazanira uwo mutekano ku kigero cyo hejuru. Tugomba kurinda ubuzima bwabo, ibikorwa by'ubutabazi, imibereho myiza n'ubukungu byose tugomba kubigeza ku butaka tugenzura. Mu ngingo ya 6, Nangaa yavuze ko umuntu umwe wanduye muri Goma yahise yitabwaho vuba kandi hafatwa ingamba zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo. Yavuze ko AFCM 23 irimo gukorana n'inzego z'ubuzima n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Mu ngingo ya 7 yavuze ko intego yabo ni ukurinda abaturage, gukumira ikwirakwira rya Ebola ndetse no gushaka inkomoko nyayo y'iki cyorezo mu mucyo. Mu ngingo ya 8, Nangaa yaburiye leta ya Kinshasa kudakoresha ikibazo cya Ebola nk'urwitwazo rwo gukomeza ibitero bya gisirikare muri Goma n'inkengero zayo. Ati AFCM 23 ntabwo izihanganira uburyo bwari bwo bwose bwo gukoresha ikibazo cy'ubuzima mu nyungu za gisirikare cyangwa se iza politiki. Mu ngingo ya 9 ari nayo ya nyuma, yavuze ko igihe nk'iki ngiki ngo ntabwo ari cyo gihe cyo gukora propaganda cyangwa se wenda gushinjanya. Ati iki ni igihe cyo gufatanya, gukumira no kurinda abaturage bacu. Ni nyuma y'iryo tangazo rye, umuvugizi wa FCM 23 Lawrence Kanyuka nawe yasohoye andi makuru mashya ajyana nyine ubwo n'umunsi w'ejo tariki 19 Gicurasi 2026. Hakaba yavuze ko kugeza ubu ngubu ngo nta yindi case nshya ya Ebola iraboneka mu mujyi wa Goma cyangwa se mu bice bigenzurwa na FCM 23, kandi ko amakuru arimo gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga avuga ko hari abanduye benshi ntabwo ari ukuri. Murananyihanganira, ayo makuru yari yakomeje kugenda agarukaho n'ibitangazamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byemeza ko hashobora kuba hari ubwandu bushya bwongeye kugaragara. Ariko kandi muri iri tangazo riranyomoza ayo makuru yose mwakomeje kugenda mwumva kuva ku munsi w'ejo, nta bundi bwandu buragaragara. Kanyuka yavuze ko kugeza ubu hamenyekanye kesi imwe gusa, abantu 27 bamaze gupimwa muri laboratoire ya INRB Igoma, kandi ibisubizo byose bikaba byaragaragaje ko nta bwandu bafite cyangwa se byaje ari negative. Yongeyeho ko ibikorwa byo gukurikirana abantu bahuye n'umurwayi uwo wagaragaye birakomeje. Amakipe y'ubuzima akomeje gukora amasuzuma kandi abaturage basabwe gutanga amakuru ku muntu wese ukekwaho Ebola. Abasesenguzi bakavuga ko ikibazo cya Ebola muri Goma kirimo gufata indi ntera idasanzwe, ni mu gihe icyorezo cyagakwiriye guhuza impande zose. Ubu ngubu noneho kirimo kwinjira mu rwego rwa politiki, kwinjira mu ntambara ndetse no kongera umwuka mubi hagati ya Goma M23 n'igihugu cy'u Rwanda. Hari impungenge ko niba ubufatanye hagati ya Kinshasa na Goma budakozwe neza cyangwa se ikibazo kigakomeza gukoreshwa muri politiki, icyorezo gishobora gukwirakwira vuba cyane
cyane kuko Ebola ntabwo ireba M23 Kinshasa cyangwa se u Rwanda gusa, ni ikibazo cy'ubuzima mpuzamahanga, kandi amateka yerekanye ko Ebola ishobora kwambuka imipaka vuba cyane iyo ibikorwa byo kuyikumira bijemo urujijo cyangwa se wenda hakaba hazamo kubikerensa cyangwa se bakabijyana muri izo nyungu zabo za politiki. Tugana ku musozo, ni mu gihe isi yose irimo kureba ibirimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo, ikibazo cya Ebola kirimo kugaragaza uburyo ubuzima, politiki n'intambara bishobora kuvanga ibintu ku kigero cyo hejuru. Ni ku ruhande rumwe hari ubwoba bw'icyorezo ko gishobora gukwirakwira, ni mu gihe ku rundi ruhande hari intambara ikomeje hagati ya FCM 23 na leta ya Tshisekedi. Hagati aho abaturage ba Goma nibo bari hagati muri ibyo bibazo byose, kandi ikibazo gikomeye kirimo kwibazwa ubu ngubu ni ngiki: ese impande zihanganye zizashyira ubuzima bw'abaturage imbere, zerekana ko gukoresha Ebola mu nyungu za politiki kari byo bishobora kuba wenda byabageza ku nyungu runaka, cyangwa se wenda iki cyorezo kiraza guhinduka indi ntwaro nshya mu ntambara ya Kongo? Abandi nabo bakibaza bati ese iki cyorezo ahubwo cyakoreshejwe mu buryo bwo gufatanya bashyira imbere inyungu z'abaturage? Ni byinshi bikomeje kugenda byibazwa, gusa ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barashaka gukoresha iki cyorezo mu nyungu zabo z'intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko niba nyine bashaka kurwanya iki cyorezo ko bisaba ko M23 igomba kuba itakibarizwa ku butaka bwa Goma.